Hi guys, sige na here. So, ano siya? Second day of my vlog. Wow, sunod-sunod dyan siya. And, manami talag Big Hero 6. Okay lang ko. Ako mata. Sige na, okay lang maski. Kasi ganda ako siya tanaw. So, alam ko ba sa plano for this afternoon. Yun, hindi ko kasagad ng vlog for karon pa. Mag-lunch siya dyan. Pito siya mag-12. So, see you later guys. Okay ka. Ewan kay Team Dorian na punta. Oo, Team Gemini. Gemini na po. Kami lang gyapon do. So, what siya? Nachika-chak. Ano man lang kay Video Gaya? Boss mo sa ano? Hindi pa ako nakasama video. Gani. Hello. So, mo siya. Matulog sa balay niya Yunis. Oh, mag-birthday. Matulog. Oh, matulog sa balay niya Yunis. Kay birthday niya. Happy birthday! Birthday ka! Mrs. Campion man eh. Oh my God. Hindi mo ito si Aris. Ay, Aris, ano eh? Grabe. Doon ay yung balay. Kila Yunis kami. Kwanto, anime. Sige na, good boy. Grabe siya. Lunch guys. See you later guys. Isa din yung ginahulat. Ako 86 to 89 kasi Ano? 90 to 100. Walang kain lang dyan. Mga Bisayan, ka ng mga Tapos kumpleto si Jan. Ano sila? 10 minutes, 30 minutes, ito 1 hour. Kay 175 man ako at kanan. So, paano? Nay naman kami. Gusto na ako si Karon bago itong Gutom na dahil kay ko. ongoing pa siya 102 para Mga kaon naman siguro kog alas. mag-release pa sila karong Sunday. Makaon lagi ka kay imo ang birthday. Dapat dagan kang kaon. French fries lang sa yung cellphone. Pero wala ka, ano So, wala ikaw. General Char, Sinbad. updated siya Ako dyan. tungan ako Nagdayan na siya. Uy, ako to. Opo, kita ka tungan ako. Opo ka to Sinbad Mag-video ka Adventures. da? Oh, mag-video. Wala ba kita ano? I-search ko, Sinbad Adventures. Char, dyan. Kung kaharon. So, kung mag-classmate ta next year, ang dami ko maging ani ko ha. Ang dami ha, ang dami. Sige. Payat na pa na yan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah! Gamay naman. Ayun ako ba nun? Happy birthday, Eunice. How old are you? 100. Who is your... What is your order? French fries and fries. Okay. I swear, like the shadow that's by your side. Kata mo kanta. Every rule you have to break it. It's a risk that I take. Wala na mga ilaw na tanan. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see it. Sure, Abby. I pray it won't fade away. So, forever na sila. Gani. Kung nga, uy, kay walay forever. Nag-share sila. Sila pwede. So, yan, yun na pati barbecue party. Lagay mo ka na ganing ice cream.
Ako ni silang kahalong kay walay forever. Kaya mo. Hala, kaya niya! Kayanan ko. Kaya mo yan. Hala! Yay! Walay forever! Walang forever. Tara! Iyo, dunat, datoy lang no gani. Una, ano na ganiyan? Tuwaon siya, dili. Dili. Ano ba initan siya? After how many minutes? Less than 10 minutes na napay pizza. Oh my God. What's that kind of feeling? Oh my gosh, it's amazing. You wanna what the shit? Give me some. Uy, wala pa ako ba? Mga batuba! One, two, Ala, kanya ko. wait, so Triple cheese! 2, 3, Picture pa, oy. One, two, three. Bakandin pa, bakandin. Joke lang ito. Ay! What can you sing? Everything I am. You dance here. Like we will sing. 20. Basta sige. Everything I have. Everything I am. Ibita na. We need Rayman, not blood. I'll give it to you, Lord. Kailangan ninyo si Rayman. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring. Lahing ba puti mo? Hindi na sila yun din. Nana sa ilahang G. So guys, this is the end of my vlog. And I hope you enjoy it. Kay basig majijin ako niya kay hapit na magabi niya. Napamidiri sa kalsada ng Alpha. Yeah, hi! Hi! Oh, Anton ako. Hi! Hi! Oh my gosh, hello. Yeah. Hello. Oy, hi. Uy, mo. Masagsahan siya. Do you want watermelon? Watermelon. I would like pomelo. Yeah, pomelo. So, yeah, mo guys. Bye-bye. Happy birthday kay Eunice. Bye-bye. Bye-bye daw. Bye-bye.